Na tukitigana riboti ĩgiĩ ũhandi wa mĩtĩ nĩ atĩ matereba kaunti-inĩ ya Turkana rungu rwa gĩkundi gĩa TUCODTA nĩ meyumĩrĩtie kũria thirikari rũhonge-inĩ rwa maguta ĩkĩrĩre kũririkana kũmahe mawĩra ma kwenja maguta macioro hamwe na kũmatwara kũrĩa mabataranĩtie gũthambĩrio. Makĩaria mũrĩ mũcemanio-inĩ kaunti-inĩ ya Lodwar, mũikarĩri gĩtĩ wa TUCODTA orĩtie aigithia othe arĩa marathiĩ Turkana maririkane watho wa wandĩkani ũrĩa ugĩte atĩ gĩcunjĩ kĩa 30% kĩagĩrĩirwo nĩ kũheo aikari a kũndũ kũu. Tunasema kwamba kazi ya Gulf tunaangalia sana kwa makini sana. Mheshimiwa Ruto, sisi tumeamuka kama Turkana, na sisi tumeamuka tunaangalia hiyo mambo ya talo mzuri kabisa. Hii biashara ya kusema unatoa madereva nje, madereva ya nje huko, sisi tumekataa. Kama na Turkana ambayo wenye Wakenya kama wengine wako Turkana hii, na Turkana wako hapa, kama ni 70% tutaongelea. Sisi kama Turkana tumekataa hiyo na tumekashifu kabisa. Turkana tunataka kusema kwamba tumebahatika, tuko na mafuta, na kama tuko na mafuta, sisi kama drivers tutapatikana wapi? Tunataka pia tupatikane kwamba tupewe contract, tupewe kazi, tuache kuhangaika. So kama talo nini Gulf ilichukua kwa talo, kuna ile pesa talo ilikuwa inalipanga drivers, mshahara ya madrivers. In case kama Gulf ndio itaajiri madrivers, tafadhali fuata ile sheria ya talo, walikuwa wanalipa madrivers vizuri, ama uongeze zaidi, si ati ukuje uumize zaidi. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ family imwe gĩcigo-inĩ gĩa Thika